Ndlovukazi nelibutho lonke lelithango sinivusele kakhulu lithango. Ulithango sesifikile emaphethelweni emkhosi welithango njoba sisukele kaHhohho ebuhleni namuhla sesilapha ehlane lithango kuthi umsebenzi yonke lenendile solona suka umsebenzi webuganu solona usebenza kahle lithango. Indlovukazi seyibongile ngemsebenzi wenu lenwendako umkhulu kakhulu lithango. Umsebenzi lenwendile kukwade ukuthi na kukhulunywa ngemasiko nelithango libonakale nembala njengoba nemgqumo walo nje siyabona ukuthi lithango mbela likhulu la sikhona khona le view lesibonako ngila sibona khona ukuthi lithango likhulu sibili lithango. Emabuthweni uyabona ukuthi nembala ngoba nengena lapha nenga solo nenga ubone ukuthi umgqumo omkhulu sibili kuyajabulisa ke nasibona libutho lelithango livele lifake amandla njengoba nalamanye amabutho ayawafaka amandla lithango. Sithumisa ke kubona lapha estadium njoba indlovukazi ibeka nje besithi sikhulu le stadium kubuka umgqumo welithango kepha ke kuyabonakala ukuthi laba lebebende ama designs lapha kusho ukuthi kufuna baphinze babuyele phansi emdwebeni inhlanhla njengoba kusakhiwa lapha ukuthi sesitawukhulisa naleli bala lithango litogidza kube kuhle lithango. Luthango kuhle kuphakamisa temasiko njengoba nase ubuka lo mkhosi say festival olandza abantu lena labaqhamuka lena batobukela lithango kuphakamise sive sakangwane kuphakamise umnotfo kuphakamise bomake lithango kube kuhle kube njeyana kuthi njoba nje sibonile ukuthi lebe bafikile batongenela lo mkhosi bebesabeka netinombolo lithango ngisho nalapha bobona ukuthi akuhambeki kubonakala ukuthi livele liyati ukuthi sikhathi selithango sikhathi sabomake lithango. Lokuhle kuthi wonke umsebenzi lithango nwende kahle ngebuhle nangenhlonipho nangekutimisela lokuhle inhlonipho njoba siyibona la kini lithango ikhona inhlonipho nembala nasibona ke lithango libambe njoba linjena uniketa dolocina ngoba siyathi ukuthi lithango ngilona lelikhulisa labasha emakhaya libakhulise baze bakhule nabo babe bomake noma bobabe lesati ukuthi ke nabatawufundza lemfundo lakini lengiyo yenhlonipho nekuthi phatha kahle nekuthi emangweni nje kuyahlonishwa siyathi ukuthi live liyawuphila lithango. Sithembenini ke lithango kufundzisa sive sakithi imihambo emasiko nenhlonipho bantu ukuthi phatha kahle kuthi umkhosi muhle kakhulu lithango lokuhle
kuthi kusasa njengoba kuli holiday kuyingqayizivele singasho ukuthi awule ngqayizivele kusho ukuthi idaleke emazulwini elithango ngoba nawubuka ukuthi lilanga labomake emhlabeni wonke jikelele nakulilanga ke labomake emhlabeni wonke jikelele akusiwo emave lamanyenti emhlabeni labonile ukuthi bomake abaniketwe holiday kepha la Swatini kwendekile lithango loku luthango kuyi recognition yelithango ne contribution elithango leliyendako eveni lonke la kaNgwane njengoba nje kuye kukhulunywa ukuthi bomake funa babekwe esigabeni lesingabonalisa ukuthi kabagoboseke emangweni iyatiwe irole yabo sigaba samo njengabomake kuthi ke nembala thine nje la kithi asikhulumi kuphela ngemlomo kepha nanga netento njengoba naku liholiday leno lihlangane enqamashi kanye nemsebenzi wekwe ukuthi seli holiday leno kusile luthango awusikholwa ke ukuthi lithango liyaqhubeka nalo likhulise live kube ngilona njengoba ligama lalo nje kuthiwa lithango ngilapho kubiyelwa khona lokusho ukuthi konke kungangeni ngoba lithango libiyela imoya libiyele tilwane libiyele lokwakwe ukuthi kungangeni nje malula ngoba kukhanza kunelithango njengoba nina lelo gama ke lithango nembala sibukile ukuthi luthango lawuba ngiko konke liyakwati kusekela live libe sisekelo selive kubambisa live likhule lindlondlobale njengoba lithango sibheke ukuthi sikhule kude kuhlala kahle kude impilo kude mfundo kude buqeqeshi nato tonke letho lesingatibona ukuthi na kuyawubonakala ukuthi simunye njengoba sinje unyenti lokutawendeka lithango live libheke ku first world kubheka ku first world kusho kufika ukuthi wonke eveni ngilolithango ngiloyini akabe nendlela yokuthi uyavukela uyawusebenta abuye aqinise elikhaya lithango sitawungena ke kanye lithango ka first world nembala sithumisa ngoba lithango selaba exposed etintweni letinyenti lapha njengoba kune ema-graduates nabo bani labahlukahlukene ma-expertise lawa lahlukahlukene atawusibambisa nekusisita ukuthi live lithuthuke lithango ngoba lokumqoka ukuthi ngalelinye ilanga sikhulume ukuthi busweti sephelile sekude kuthi nalapho lapha nasijabulile nje kubonakala ukuthi noma ngabe uhamba kuphi kubonakala ukuthi usweti sesabshiya ngemuva elithango sibonga ke kumkhosi lomuhle lithango ukuthi njoba kulilanga labomake mhlaba wonke jikelele sesingathatha nelithuba lekunifisela nekunhalalisela elangeni lelihle labomake nekuthi abe manyenti emalanga lamahle la ubanjena bomake labawabona emhlabeni lithango ngalamagama sibongile kakhulu umsebenzi lenwendile lithango
kuyawubusisa emadlodi naNkulunkulu. Siyabonga Luthango.